Nemar je koren zla, kaže Epiktet. On rastače snagu duše, on donosi ravnodušnost. On rađa bedu, on pomračuje on utupljuje razum. On zatamnjuje moralnu lepotu, on seje razdore, on čoveka skida sa visine, on mu slabi moralne snage. On vrline odgoni, on grehe pripušta, on mir iz duše izgoni i mesto njega uvodi smutnju. On radost odbija, on nesreću privlači, on čast oduzima. On sramotu donosi, on čini lakomislenim, on otkriva nemudre. On čoveka čini nerazumnim i neosetljivim, on ga raslabljuje i čini sladostrasnim, on vodi postidnoj starosti, on vodi u pogibiju. Nemaran je čovek nesrećan jer ne zna da živi zato da bi postao savršen. Ne zna da je pozvan u visine slave, ne zna da je pogružen u svakovrsnu blagodat, spremno da mu pruži svaku duhovnu radost, dok on odbija da podigne oči i vidi je. On ne zna da je radost u muci, ne zna da je sreća u naporu, da je veselje u revnosti, da su u trudu slava, čast i venci. Ne zna da je u svet došao kao onaj koji ima da se bori i da je život podvig vrline. Ne zna da hita ka večnosti, zaboravio je da će položiti račun pred svojim božanstvenim tvorcem, da će mu se zatražiti sa dobitkom talant sakriven u zemlju. Zaboravio je da je sluga gospodara koji će doći u času kom ne očekuje. Zaboravio je da ga čekaju budući život i buduća osuda. Nemaran i u ovome životu predstavlja izuzetak kao onaj koji je živ bez života, jer dok se sve od najvećeg do najmanjeg kreće i dela, hoda, radi, ispunjava svoje dužnosti, obavlja svoje poslanje, on jedini ostaje nedelatan i nepokretan, odričući se svojih dužnosti i prema sebi samome, i prema Bogu, i prema čoveštvu. Nemaran je čovek teret za zemlju i živi mrtvac.